Kita nak tunjuk koleksi batik Kelantan. Kita punya host tengah live alang-alang. Dia dah tunjuk dekat you ni. Special tau. Batik Ira Syukri, kita memang was dengan tudung. Kita live hari-hari pukul 8 pagi dekat Ira Syukri Official. Ni, kita punya host pakai, kakak nak tunjuk baju awak. Okey, ni kita punya kain yang hot selling. Nama kain dia ni, kain VIP. Diamond VIP yang ni kita punya hot selling kakak. Kain best, jangok. Jadi host Ira Syukri terpaksa cantik awak siap dengan tudung dah direadykan lengkap. Okey, so just do the best saja. Okey, so ni warna-warna dia untuk apa? Untuk koleksi Ira Syukri. So order sangat banyak hari-hari, alhamdulillah you all. Terima kasih banyak-banyak atas you all punya support. Say thank you untuk customer Ira Syukri. Terima kasih you all support Ira Syukri every day. Okey, so yang mana tak tahu lagi nak dapatkan koleksi design terbaru untuk batik Kelantan, boleh tengok dekat live Ira Syukri dekat Ira Syukri Official di TikTok, ataupun boleh order by online. Boleh my walk in dekat Ira Syukri, ataupun boleh urusan dengan kita punya admin. Kalau you all biasa berurusan dengan admin Ira Syukri mana-mana je admin, contact saja Ira punya admin, okey? Kita nak tunjuk koleksi batik Kelantan. Kita punya host tengah live alang-alang. Dia dah tunjuk dekat you ni. Special tau. Batik Ira Syukri, kita memang was dengan tudung. Kita live hari-hari pukul 8 pagi dekat Ira Syukri Official. Ni, kita punya host pakai, kakak nak tunjuk baju awak. Okey, ni kita punya kain yang hot selling. Nama kain dia ni, kain VIP. Diamond VIP yang ni kita punya hot selling kakak. Kain best, jangok. Jadi host Ira Syukri terpaksa cantik awak siap dengan tudung dah direadykan lengkap. Okey, so just do the best saja. Okey, so ni warna-warna dia untuk apa? Untuk koleksi Ira Syukri. So order sangat banyak hari-hari, alhamdulillah you all. Terima kasih banyak-banyak atas you all punya support. Say thank you untuk customer Ira Syukri. Terima kasih you all support Ira Syukri every day. Okey, so yang mana tak tahu lagi nak dapatkan koleksi design terbaru untuk batik Kelantan, boleh tengok dekat live Ira Syukri dekat Ira Syukri Official di TikTok, ataupun boleh order by online. Boleh my walk in dekat Ira Syukri, ataupun boleh urusan dengan kita punya admin. Kalau you all biasa berurusan dengan admin Ira Syukri mana-mana je admin, contact saja Ira punya admin, okey?